Денес во посета на Крушево е мојот драг и почитуван амбасадор, господинот Милан Јазбец, кој ни дава поддршка за влез кон Европската Унија. Таа поддршка од Европската Унија и придобивките кон Европската Унија за Крушево се огромни, тоа и за Република Македонија воедно. Исто така, придобивките конкретно се за изградба на канализациони мрежи, инфраструктурни проекти, како што се локални патишта, регионални патишта, подобра инфраструктура, безбедност на граѓаните, безбедна иднина, повеќе стопанственици ќе доаѓаат во Крушево. Со помош на Европската Унија и Европска инвестициона банка ќе настанат повеќе значајни инфраструктурни проекти, како што е резервоар за питка вода во село Борино, водовод крак од 2,5 км во село Саждево, исто така прва фаза канализациона мрежа во Норово. Први пут званично Крушево посети градоначелнико, да ga podržim kod njegovih ambicija, da Kruševo bude ono što je od uvijek bilo. Kruševo, druga republika u Evropi 1903. To se dosta puta zaboravlja. Prva republika u Evropi bila je Parijska komuna 1871. 30 godina kasnije u Kruševu, nigdje drugdje u Evropi. To je velika tradicija i iz te tradicije proizlazi sve ostalo. Izlazi 5 članova Makedonske akademije nauke i umjetnosti, izlazi Toše Projevski i to što imamo danas, svetski brend Kruševa za paraglidere i sl. Znači, to je ono što Kruševo donosi sa sobom u Europu, zbog toga je taj potencijal treba da se podrži i jedna od prvih tačaka koje smo se dogovorili sa gradonačelnikom, ćemo naći jedno slično opštinu u Sloveniji, da radimo zbratimljenje, tako da budemo zajedno jači. To je ono što je, mislim, u tom momentu najbitnije i meni je drago da sam kao slovenjački ambasador dobro primljen u Kruševo, kao i svugde u Makedoniji i drago mi je posebno zbog toga, pošto sam bio 4 godine državni sekretar na Ministarstvu odbrane, u ono vrijeme kad je Slovenija ušla u NATO, imam iz tog procesa velika iskustva i moja je izuzetna velika čast i zadovoljstvo da sad mogu ta iskustva da dijelim sa svima građanima Republike Makedonije kao slovenjački ambasador, pa i pogotovo sa vama svima u Kruševu.